من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد جالوان كي يك إسلاما خطبان تينيا تارانتنا آسوا كدبري سنين أرانتنا كرابرات إسني في دين سنينجا سني مالي الدين النصيحة أي مؤذم الدين النصيحة الرغدان دين إسلاما yaada gaarii waliif yaaduu ka jettu irratti deemtii jechuudha. Hadiisuma takkaan isinii qabadhee dhufe yeroon ammaan tana dubbii tana ol qabee gaqqabee ilaalu wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru akka muslimattis akka lammii oromottis amma irra hedduun namaa hadiisa kanarraa bakka biraa jirraan isiniin jedha. Namni ammaan tanaa nama rabbiin rahmata godheef malee yaada gaarii san waliif yaaduun isiniin jedha yoo wal qaanyeessuu taate malee. مسلمة في مسلمة دين إسلامات في أمباسادرا نتجانيتي والقانيسن أني غاچنا لمي تياتي جا كانيس أكس جا غرو ولمك أنيسني علماء انتنيا يادا غاري ولفيادون مالجة چودا جاني بيتني وبليين كي يك إسلاما يادا غاري ولفيادو جچون لبو تيتنا قل لي سودا جان nama ati yaada gaarii yaadduuf saniif lubbuu ta'e qulqulleessuudha akka atiin kun isa hin ganne yeroo namni tokko dhufee yaada gaarii naa yaadii yeroo sin jee waan takka siin marihatu ati lubbuu ta'e tana qulqulleessuu qabda gurbaasan isa ganuu dhaburraa hin isinin jaa obboleeyyan kiyya ka islaama tanalaan rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama kamaa fi الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله وأكرم من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن لحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال صلى الله عليه وآله وسلم لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وأمتهم شنن متنا نسنين جواب بلينكي رسول لك صلى الله عليه وآله وسلم irra guddaan diinaa yaada gaarii waliif yaaduudha jennaani sahaabaan alayhim min Allahi ridwaan eenyuu fi yaada gaarii yaadnaa jaanin rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lillah allaha fi jeen jalla jalaaluhu wali kitaabii kitaaba isaatii fi wali rasuulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ergamaa isaatii fi salawaatullahi wa salaamu alayhi ammas dura taa'oota muslimtootaatii fi waliigaltee muslimtootaatiif yaada gaarii yaaduudha waan takkataniin ammas akkanaa qabattan fedhe hadiisa kana eenyuutiitu odeesseen isiniin jee abii ruqyata tamiim ibni awsin iddaari radiyallahu an inni sahaabaa guddaa hadiisa 18 nuu dabarse maqaa intala isaatiin yaamama inni kun kiristiyaana ture ni islaamawe yoo ammaan tana ulamaa'ii teenya jala teessanii qaraataniin isiniin jaabar obboleeyyan kiyya warra sadarkaa ulamaa'ii beeku rabbiin waa godhu rasuula raahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sahaabaan hadiisa odeessitiimi garuu sahaabticha kanarra rasuula keenyaatu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadiisa odeessee sinjaan hadiisuma kanaa'u yeroo ulamaa'in teenya sharii gootuun isinin jaa hadiisuma kanaas imaamu muslimiituutu kitaabul fitan keessatti fide xayyaba allahu tharaa wa rahimahullahu wa akrama حديث دجالي في جساساسا رسول لك صلى الله عليه وآله وسلم قافتك قدبتي ايغانا تميم بن أوس الداريين رضي الله عنه يرو اتوديس كوتوتي
eega salaata jamaa salaatan booda odeesii fi jeen akkasitti itti odeese manaaqiba isaatiin isinii himu jira bar qur'aana sahaabtichi barakaa qabu kun radiyallahu anhu wa arda torbaanitti qur'aana khattamuu ture lubbuu teessanii fitiyyataniin gaafadhu eega ramadaanni bee qur'aana hoggumee khattamnee jira nuti wirdiin isaa torbaan jirtu mush ramadaanaa miti bar amataa gadaa nu keessa wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru nama guyyaa shanitti qur'aana khattamuun beeka an amman tana rahmata rabbiitiin sin jaabar anaa miti obboleeso annin beekan sin jaa wirdiin isaa akkas turte gaafa tokko raka'aa takka keessatti qur'aana guutuu sahaabaa qara'ee fixeen isin jaa gaaf tokko wirdiin isa dabarraan nama amata guutuu ifa adabeen isin jaa gaarii irratti ifa adabuun ni jirti bar waan akkanaatiin godha jettee yoo si dabarte maali ani hogguutuu raka'aan takka salaatana dabaruun waan akkanaatiin godhaan himmaa aaliyaa tanaafin hogguutuu jara sanirratti haa'ulaa ila axahaari al-akhyaar alayhim min allaahi ridwaan isaanirratti haalaan lalluun isinin jaa yaada gaarii ka yaannuuf dura obboleeyyan kiyya ka islaamaa allahiifin isinin jaa jalla jalaalu allahaaf yaada gaarii yaaduun jalla jalaaluhu fi ulaahu wa taqaddasa asmaahu isatti amanuudhaan isinin jaa shakkiin takka kanu keessa hin jirre isatti amanu inni shariikan qabu jaartii hin qabu ilmaan hin qabu rabbiin dhugaa jalla jalaalu rabbii isaa jennee isatti amanu akka kadabara waliin jenne tawhiidii bakka sadiitti qoodamaa sadeen san akka ummata mu'axxilaatii fi mushabbihaa bakka sifaasan yeroo dhufne obboleeso laa ta ahlu sunnaa sani filachuu qabnaa tuni qofni yoo ni cirra jenne wallaahi khutbaa guyyaa meeqatti haajamtiin isinin jaa san keessa wali kitaabihi jee miti ammas kitaaba rabbiitiif yaada gaarii jechuun maal jechuu yoo ammaan tana tafsiira fadiilati sheekh wa doktor Muhammad Rashad Abdullee Kabiraa Carcar rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a yoo tafsiira isaa qaraatan mujallada shaniin sinja mujallada shan afaan oromoo qubee barachuu yoo feete obboleeso tafsiira isaa qabadhuun sinjaa bar achirratti kitaaba rabbiin jalla jalaalu rabbii buuse 400 je kitaabni rabbiin buuse meeqa obboleeyyan kiyya 400 je Allah rasuulaatu sallallahu alaihi wa alihi wasallam akkas jee jechuutti hin jiru na dhaggeeffadhu obboleeso maaliif akka gadabare waliin jenne hadiisa ragaanii waliin namalee cal jennee haasa'uun hin jiru waliin hin jenne 400 je san keessa suhufni soddom suhufa nabi ibraahimii je alayhi salaam suhufi ibraahima wa muusaa jiraami nabi muusaa alayhi salaam tawraat odoo hin kannamnee fi suhufa kudhanii tuutu isarra bu'ee na hojii lakkaa'u jirtanii meeqa taate 40 taate miti suhufni 60 suhufa nabi shiif inni ilma nabi aadami alayhi salaam ka isaa 60 yoo na hojii lakkaa'u meeqa 100 tawraat zabur injil qur'aana meeqa 400 guunne gabboleso unnooti 400 garuu nuti ka ammaan tana kitaabni nurratti bu'e yookaan ergamaa rabbiiti irratti sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka bu'e qur'aanaami qur'aanaaf yaada gaarii yaaduun obboleeyyan kiyya ka islaamaa namni waan irraa danda'u haffazuudha waan qur'aanni halaal godhu waan haraam godhuudha isa kanaan boonuudhaan isiniin jaabar wanni nama cuufa booda hafneen waan qur'aanaa fi hadiisa sahiha irraa fagaanneeniin isiniin jaabar obboleeyyan kiyya ka islaamaa qur'aana tafsiira ulamaa'ii teenya jala teenyee qaraanee shubahaa qur'aana irratti dhuftu jeyna taate irraa deebisuu qabdaan siin jaabar qur'aanaaf yaada gaarii yaaduun obboleeyyan kiyya ka islaamaa wirdii teenya sanis akka gadabara waliin jenne dhiisuu dhabuudhaan isiniin jaabar hogguu qur'aana wirdii qabaannee dubbisuudhaan isiniin jaa taana obboleeyyan kiyya ka islaamaa rasuula rabbiitiif sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaada gaarii yaaduun isaanitti amanuudhaan siin jaa bi abii wa ummii sallallahu alaihi wa alihi wasallam warra keenyarra biyya teenyarra haadhaa fi abbaa keenyarra ilmaan keenyarra rasuula keenya sallallahu alaihi wa alihi wasallam isaan jaalachuudha waan isaan itti nu ajajan guutuu jaalalaatii fi guutuu xiqqeenyaatiin jala deemuu qabnaan isiniin jaa obboleeyyan kiyya ka islaamaa sunnaa isaanii san sallallahu alaihi wa alihi wasallam nassaruudhaan isiniin jaabar bifa akka isaanii san fiduudha ammaan tana yoo irra hedduu namaa laalte dardara faa yoo laalte areeda isaanii guddisanii jiran garuu sunnaa rasuulaatii fi mitii sallallahu alaihi wa alihi wasallam kubbaa gurbaan taphatu takka baaskeetboolii takka waan jaalatuu fi akkas godhee ajrii bareedduu dhabee gariin keenya ammoo nama gaddisiisin isiniin jaabar
areedaas maaliif ifirraa haddanii naaf hin galtu obboleeyyan kiyya maaliif ifirraa haddan keessaa warri jaartii faa qabdan maal sodaata nama biraa xabbasuu feeta obboleesso eegaa maaliifoo maal sodaata maa murta maa na nyaatti jaa na kofalchiisa maa eessaan si nyaatti boo itti dhiisi itti guddisi maali kofoo teenyaas akka waliin jenne amataa gadaa maali kofoo dachaasnee salaatuun muruudhaan isiniin jaabara tanaatu booda nu hambisee bar tanaafi jarri hansaraan qushaashni cufaatu nurra dhadheeratee bar laal diina islaamaatii yoo silaa boonne wallaahi alladhii laa ilaaha gayru eessa jira san keessaa ummatni baaxilaa diina isaaniitiin akkatti boonu taarika tana isinii himeetitiin jilsatul istiraaha wajjiteenyaan isiniin jaa janaazaa jiraami oowwa kanaanis sittiin dheereessu gurbaa tokkootu ture obboleeyyan kiyya ka islaamaa inni diinni isaa diina siik jechuun guruunaanak biyya hindii isaa tutuutu diina kana uume obboleeyyan kiyya jarrisan diina isaaniitiin boonu mallattoo isaan siik akka ta'an ifirratti argamsiisanii nuti ammaan tana ta itti qaanfannuga ta itti qaanfantu masgiida deemuudhaaf bakka dalagaatirraa ummata dura taa'otarraa hayyaman fudhattu garuu aruuza deemuuf hayyama fudhatte keessa keenyaan nu cabeensiin jaabar isaan ammaan tana mallattoo isaanii keessaa obboleeyyan kiyya imaamata marataniin siin jaa warri siikiisan imaamata akkatti maratan qaban imaamata isaanii san odoo hin marannen agartuun ammaas areeda na wajji lakkaa ilaali areeda tana qaban hin muran areeda isaaniitis hin tuqan sani tasadeessaa maali ni beektaa harka kana gubbarratti sibiila uffatan obboleesso sibiila uffatan sibiila san ifirraan buusu ammaas akka garii aadaa biyya arabatti ablee as keessa kaayyata hin agartuun ablee san wajji malee fi ammaan tana nuti faazarbaantii jaaksii uffannaami isaan ta isaanii uffataa adiidha waa shaniin siime obboleesso qarriin footeetiin qabadhu aadaa isaaniiti mallattoo diina keenyaa agarsiistii jaaniitti akkana uffatanii obboleesso akkaan isiniin jee gurbaan kun laal biyya hindiirraa bar qohootiidhaan siin jaabar kanadaa dhaqeediti ra'isni isaa maali ni beetanii militarii beezii militarii keessa seene gurbaan kun areeda keetis firraa muluu qabda imaamata keetis firraa kaasuu qabdaa jennaani balaa buuteetu balachuudha malee annumaan hin xuune jeellachuutu obboleesso arra teeraristii sin jaan jettee sodaata mee areedi tiyyatun nama miiti obboleesso imaamati kiyya nama miidha mixii fi titichaa wayi miidha maaliif harkanatti ilaalta kitaaba keenya nyaanne dhukkeerraa kaasuu dandeenyaa barboo isinii teeraristiin itti himta taarika isaanii guutuu yoo wallaali obboleesso abadan hin muruu je'eetiti koortii dhaqee isaan kasaseen isiniin jaa qohootii biyya namaa dhufte ummata adii ajallakumullaa nama adii ni beektaa waan inni ta'e isaanumaa kasasee obboleeyyan kiyya akkana naan jaa tun mallattoo diina kiyyaati akkami isin hurriyyaa namaatiif dhaabbannee freedom of speech jechaatiti kijibootaa bar akkamitti firraa kaasi naan jettaa jennaani yeroo qaadii bira waan tana je'ee himu obboleeyyan kiyya qaadiin areeda keetis muruu hin qabdu imaamata keetis ifirraa hin qabdu inuma jarri militarii beezii san qaxxaamuu qabaa ofiisi gaafachuu qabaa jeen obboleeyyan kiyya ati hoo inna addiina inda allaahi lislaam odoo mootii guddaan jalla jalaaluhu akkana nuun jo'uu diina keenyaan boonuu dhabuun keenyoo nuti ammataa gadaa eegee nama jala deemuu hoo dhiifama nama gaafachuu oduu badiin goone dhiifama gaafattanii diina islaamaatiin haa boonnu sunnaa rasuulaatii bar sallallahu alaihi wa alihi wasallam walla taanuma tanuma beenu san goona zaaree arbanu rasuulullaahi salawaatullaahi wasalaamu alaihi salawaata awrduu jenneetuma feesbuuk irra tanuma katabnaa nuti hin mul'isnu mallattoo hin mul'istu obboleesso maal qaanfanna tanaan isiniin jaati anis kaniin dubbadhe siis warra dhaggeeffate warra dalagatu rabbiin waa godhu nu cufaatiifuu rabbii yaadaa muraada keenya rabbiin waa guutu nama nurraa dhukkubsate cufaatu rabbiin isaan haa fayyisu yoo nu keessa jiraatan rabbiin isaan haa fayyisu yoo akkuma jiraatan mana isaanitti rabbii isaan haa deebisu nama nurraa du'e cufaatiifuu rabbiin rahmata haa godhuufi nutis khaatimaa teenya rabbiin nuuf haa tolchu jecha maayyii keenya laa ilaaha illallah muhammadun rasuulullah rabbiin waa godhu warra rabbiin toobaa isaanii irra deebi'ee gama isaanii deebi'ee rabbiin waa godhu warra toobaa isaanii rabbiin qeebaleef rabbiin waa godhu taa'umsi nuti teenya kun guyyaa qiyaamaa warra isaaniif ragaa ba'u rabbiin waa godhu tuubuu ilallaahi wastaghfiruu الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين أما بعد أيها المسلمون عباد الله فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون obboleeyyan kiyya ka islaamaa ta rasuulaatun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam isaaniif yaada gaarii yaaduun dheertuudhaan isinin jaa isin tunuu khutbaa meeqatti haajamti san keessaa ka dabare akkaan isinin jee yoo nuti rasuula keenyaaf sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama yaada gaarii yaaduu feene sunnaa isaanii haa nassarru akka isaanii haa taanu hawaasa keenya yeroo barsiisnu obboleeyyan kiyya ka islaamaa ta dabare ta waliin jenne san hadiisa qulqulluu نظيفة بريدة هابر سيسنون سنينجا حديث كجبات الناس حديث نون سنينجا وان انجرتنا ولت اوديسوسن حديث نون سنينجا حديث ما كل لبوتي في اجاكيت اغرت مون شيخ بكما تقراين دغه كجتو متيبر في كتاب مطلته اغرت سن قفلاليهم يو امان تن حديث كجبني هاسوينا جنني هندوم تون سنجا حديث ميقا في ميقا غربات کو تو جرال اوبليان كي اسلام محمد ابن سعيد المسلوب جانين محمد المسعيد فنفما جانين رسولك نر صلى الله عليه وآله وسلم روايان تكتنين نغري حديثكم أفرجتشوك يا أوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبوك آيه شيخ نيكي يا فضيلة الشيخ والدكتور شيخ دري برينتو إبرون رحمة الله عليه رحمة واسعة حديثكم شنتم أديسين أنجي عبدال حديثكم شنتم قبنيني جرسن وهي أكا كينيتي مسكينو تا صداتو تا قبني فنسانين سنجابر تنابي محمد ابن سعيد المسلوب فنفما چبو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كاي يو دغنغور انتاتي نمني تو حديثي اتي اوديسه تكون موضوع كجبا يو سنجي امام الذهبي رحمة الله عليه رحمة واسعة حديث سن افتي حواسا كي دور دابته حديثين اسني اوديسن موضوع جتة توبة غم ربي ديبو قبدا إمام الحرمين رحمة الله عليه رحمة واسعة إمام النووي طيب الله ثرى شرحي صحيح مسلم كيسة تبدي نمني رسول ربي تر صلى الله عليه وآله وسلم حديث موضوع كجبا دبته نكفراجي وبليان كي غروكني إجماع ياد علماء تيمت إسا ilmummaan isaatu isa faalleessee jira yoo beekaa godhe immoo kafree jira jaan obboleessoo anaa fi ati bar ulamaa ijala teenyee waan hin qaraaneefi humaa takka nutti hin fakkaatuun siin jee bar humaa takka tadabare tanun nu hime gurbaa sahaabaa alqamaa yeroo waa'ee khaatimaa nama irraa badde haasawan alqamaa jaan sahaabaa alqamaa jahaatutu jira kam bantaa yoo jette akkaan isinin jee abbaa isaa takkeen isii isin himuun dandeessu dantaaf yuunivarsiitii azhar irraa dhufa dantaaf madiina irraa dhufan sin jaabar obboleesso ulamaa'i san daran siidaa jira akkaan ammaan tana maqaa aalimootaan isinii dhawe kana ulamaa'iin ammaan tana jirtu ni geessi obboleeyyan kiyya ka islaamaa kanneen ambaasaaddoroota dhugaatiin sin jaabar waalamaatun nuwaafe wali a'immatil muslimiin jeemi durataa'oota muslimtootaaf yaada gaarii muslimtootaan jeebee ka durataa isaaniif yaada gaarii yaaduun yoo dhugarra jiraatan isaan deeggaruu yoo dogongoran goblaa taboonaa ifii camsaniititi isaaniif himuudha wanni kanaa isaan isinirraa hin eeggamu taniin itti fadhe shanaffaa tana obboleeyyan kiyya wali a'immatil muslimiina wa ammatihim walii galtee muslimaatiif yaada gaarii yaaduudhaan isinin jaa nu cufaatu obboleeyyan kiyya ka islaamaa yaada gaarii waliif yaaduu qabnaan isinin jaa yoo rabbiin rahmata sii godhee nama dura dhaabbattee haasoyte obboleeyyan kee ka islaamaa isaan qajeelchuu qabdaan isin jaabar waan addunyaa fi akhiratti isaan milkeessu isaan qajeelchuu qabdaa barnoota diina islaamaa qaraa barnoota ammayyaa qaraa hawaasa keessan keessatti urjii taatanii mul'achuu qabdan jettee goblaa tee taboonaa cabsiteetiti isaan barsiisuu qabdaa yoo qur'aanaa fi hadiisa rabbiin si barsiise isaan kana barsiisuu qabdaan isinin jaa asii achi isinitti hin dheeressu anis kanin dubbadhe isinis warra dhaggeeffate
ورد لك ربي واغدو يا دا مرادك ان ربي واغوتو توكو توكو تيسن شفاتو ربي يا دا مرادك يسن سني اغوتو حاجات يسن تفجات شفاتو ربي ولتي سني فاقبو بيتنا في اورما بيكنا مسكين كان نمامتم بربادتي عباس نت ربي هادي بيسو اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واعمل الاسلام في كل مكان يا رب العالمين اللهم بك نستنصر فانصرنا واليك نلجا فلا تردنا خائبين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.